pozdravljam prisutne novinare. U ime Patriotskog bloka obratit ću vam se ja, posle mene će vam se obratiti predstavnica Dveri Jelena Božić i nakon nje predstavnik Narodnog pokreta Drina Dunav Bogdan Sunajko. Ja bih želeo da kažem nekoliko reči o stanju u javno-komunalnim preduzećima u našem gradu. Dakle, lokalna vlast je u osnovi komunalna vlast i u velikoj meri funkcionisanje jedne lokalne vlasti zavisi od stanja u javno-komunalnim preduzećima. Stanje u javno-komunalnim preduzećima u našem gradu je loše, čini se da nikada nije bilo gore. Dakle, Energana je praktično bankrotirala. Vodokanal se suočava prvi put od svog osnivanja sa finansijskim problemima, koji će u narednom periodu biti mnogo izraženiji, pogotovo zbog kredita koji je dat upravo Energani da se pregura prethodna grejna sezona. Veoma je loše stanje u zelenilom prostoru zbog toga što imaju već sada velikih problema i sa tekućom likvidnošću i sa isplatom plata za svoje radnike. Situacija u čistoći se maskira, loša situacija se maskira činjenicom da je javno-komunalno preduzeće Čistoća u nekoliko navrata u protekle 2 godine podizalo cenu komunalnih usluga, kao i činjenicom da se subvencioniše prikrivenim stavkama iz opštinskog budžeta. Zašto je to tako? To je tako zbog toga što su javno-komunalna preduzeća u našoj opštini u najvećoj meri pretvorena u podružnice političkih stranaka koje osvoje vlast i što su u velikoj meri pretvorena u agencije za zapošljavanje i za izmišljanje nepostojećih radnih mesta. U proteklih godinu i po 2 dana to je posebno izraženo u Vodokanalu i Čistoći, gde je Vodokanal postao biro za zapošljavanje nepotrebnih članova, nepotrebno zaposlenih radnika iz redova Srpske napredne stranke, dok je u Čistoći to slučaj sa izmišljanjem radnih mesta za članove Srpskog pokreta obnove i evidentno je da to dalje neće moći ići tako, naprosto će doći do sloma celog javno-komunalnog sistema. 4 godine u Skupštini opštine Sombor mi ovo isto govorimo i 4 godine svi, ali listom, svi su bili nemi za predloge odbornika boljeg Sombora. Šta treba uraditi? Nakon ovih izbora treba urgentno uraditi 2 stvari. Prva stvar je smeniti sve postojeće direktore, raspisati konkurse i na rukovodeće pozicije dovesti ljude od struke. Dakle, oni koji će biti politički nezavisni i čija će struka biti u vezi sa poslovima kojima se to preduzeće bavi. Naprimer, direktor Vodokanala treba da bude ili hidroinženjer ili mašinski inženjer, direktor Energane treba da bude elektroinženjer ili mašinski inženjer i tako dalje. Direktor Čistoće treba da bude čovek koji je završio regularan državni fakultet. Sve ovo do sada je bilo kako ne treba. Druga stvar, a pred drugu racionalizaciju viška zaposlenih u javnom sektoru, nužno je napraviti nove sistematizacije radnog mesta koje bi bile u korist zaposlenih radnika, a na štetu nepotrebne administracije. U Vodokanalu fali vodoinstalatera, u Zeleninu fali cvećara, u Čistoći fali radnika, ali ne fali administracije. Dakle, to je ono čime se nova lokalna vlast podhitno mora pozabaviti. I ovom prilikom za kraj želim da kažem to da su cene komunalnih usluga u Somboru izuzetno visoke. Grejanje i voda su verovatno najskuplji u čitavoj Srbiji i upravo ono o čemu sam sad govorio jeste razlog zbog čega to jeste tako, jer građani Sombora kroz visoke cene komunalnih usluga plaćaju upravo one članove političkih stranaka koje su zaposlene u preduzeća o kojima je bilo reč. Hvala, ja sam imao toliko. Jelena, izvoli. Ja ću govoriti o privredi i poljoprivredi u našem programu za Sombor. Politika štednje smanjenjem plata i penzija nije dala rezultate jer se u Srbiji živi sve gore. Ono što treba uraditi je da se Srbija reindustrializuje, da se daje veća podrška malim i srednjim preduzećima, poljoprivrednim proizvođačima, a da postojeće preduzeća imaju dobru upravu i menadžment. Kada se mi budemo pitali, sva državna sredstva ići će domaće proizvodnji, podržat ćemo domaće bankarstvo, privredu i poljoprivredu, dodatno oporezovati strane banke, podržati ono što je domaći ekonomski interes, nema prodaje naših ekonomskih blaga i poljoprivrednih resursa. Patriotski blok predstavlja branu protiv nedomaćinske, rasipničke i nepatriotske privrede u gradu koja je dovela gospodstveni Sombor u siromaštvo.
Iako smo svesni ograničenja koje opštine u Srbiji imaju po pitanju privredne regulative, jer je sve centralizovano u Beogradu, znamo i moći ćemo da domaćinski iskoristimo onaj mali prostor koji imamo. Smatramo da je najbitnije obezbediti uslove i logistiku da se potencijali grada aktiviraju u punom obimu i na tržišnim principima. Nekoliko naših projekata izmenit će sliku grada i vratiti mu onaj zasluženi gospodstveni sjaj. To su veletržnica koja će skupljati, sortirati, pripremati za prodaju poljoprivredne proizvode i nuditi ih supermarketima i ostalim veletrgovcima. Svako ko je zainteresovan moći će sam da planira obim, vrstu i kvalitet proizvodnje u skladu sa sopstvenim interesima. Grad je tu samo da započne investiciju i obezbedi logistiku. To je naša ideja i to ćemo sigurno sprovesti u delo ako nam građani daju poverenje. Po ugledu na banjske i rekreativne centre u Mađarskoj i Sloveniji pokrenut ćemo izgradnju jednog takvog centra na području Bezdana, jer ima savršene prirodne uslove za taj vid turizma i znamo da taj potencijal brzo iskoristimo. Sa opštinom Apatin ćemo formirati jedinstvenu turističku organizaciju koja će se baviti kreiranjem programa u jedinstvenoj celini Gornjeg Podunavlja, gde ćemo privlačiti turiste sa svih strana. Nosioci razvoja turizma i pratećih delatnosti biće građani u skladu sa sopstvenim interesima, jer grad i opština su tu samo da obezbede logistiku i uslove za delatnost. Što se tiče razvoja poljoprivrede na teritoriji Sombora, planiramo je kroz niz konkretnih mera, od kojih su najinteresantnije sledeće. Prva, osnivanje centra za razvoj sela i poljoprivrede i reanimacija sela. Taj centar bi se sastojao od opštinske ekipe, agronoma i veterinara, a preko kog bi se poljoprivrednici u svakom trenutku mogli obratiti i dobiti savetodavnu pomoć. Centar bi se aktivno bavio osmišljavanjem i sprovođenjem razvojnog plana za sela i poljoprivredu. Aktivnosti centra bile bi finansirane iz budžeta lokalne samouprave i od strane poljoprivrednih proizvođača, korisnika usluga. Kao drugo, interesantno za poljoprivredu, to je naša ideja, znači oživljavanje poljoprivredno-industrijske delatnosti kroz sledeće mere, dakle putem srazmernog povećanja budžeta za poljoprivredu i selo, zatim regularnim i zakonitim licitacijama za državno zemljište, pojednostavljivanjem procedura i skraćivanjem rokova za izdavanje dozvola neophodnih za započinjanje posla, uvođenjem podsticaja za razvoj individualnog preduzetništva i porodičnih firmi, pružanjem pomoći u koordinaciji malih i srednjih proizvođača i pomoć oko plasmana i formiranjem kancelarije za ekonomsku saradnju i izvoz u Rusiju. I organizovanjem edukativnih aktivnosti radi ukazivanja na nove poslovne mogućnosti koje su ostvarive u geografsko-prirodnim uslovima Sombora. I treća tačka o kojoj bi pričala što se tiče poljoprivrede, to je pitanje hrane. Pitanje hrane je jedno od elementarnih pitanja ljudskog opstanka. Osim što je potrebno da je ima u dovoljnoj količini, hrana mora biti zdravstveno bezbedna, što pored izvora čiste pijaće vode spada u osnovne izazove 21. veka. Sombor je 2013. godine skupštinskom deklaracijom proglašen za teritoriju bez genetski modifikovanih organizama. Dveri su takođe učestvovale u predlogu ove deklaracije. Međutim, u praksi se i dan danas dešava da poljoprivrednici gaje genetski modifikovane biljke, najčešće soju i kukuruz, ne zato što to žele, nego zbog toga što nisu u mogućnosti da nađu drugačije seme. Oni zbog toga bivaju kažnjavani, a usevi im se oduzimaju. Mi apelujemo da se ovo više ne sme događati i kada se mi budemo pitali, kontrolisat će se pre svega proizvođači, uvoznici i prodavci semena, obezbedit ćemo prodaju nemodifikovanog semena i autohtonih sorti, a sankcionisati i zaplenjivati genetički modifikovano seme pre nego što se pusti u prodaju. Moramo osigurati zdravstvenu bezbednost hrane svojih sugrađana i raditi na očuvanju životne sredine, a najveću opasnost danas zaista čini genetski modifikovani organizmi. Naši građani su patriote i samo kao patriote i slobodni ljudi mogu da ispolje sopstvenu kreativnost, a patriotski blok je tu da ih podrži. Mi nećemo ucenjivati građane da glasaju za nas, niti praviti sumnjive dogovore, jer patriota je samo slobodan čovek, a samo slobodan ima želju da ostane u Somboru. Patriotski blok čine slobodni ljudi i zato pozivamo sve slobodne Somborce da podrže slobodu ideja koju slobodno pred vas iznosimo. Zahvaljujem vam se na pažnji. U ime Pokreta Dveri o detaljima možemo da razgovaramo i drugom prilikom u nekoj emisiji ili javnoj raspravi. Hvala. Bogdane. Hvala. Dobar dan svima. Kao prvo pozdravljam naše sugrađane.
takođe pozdravljam predstavnike medije, zahvaljujem se još jednom što ste došli i što nas pratite sve ovo vreme. Ja ne bi puno toga imao da kažem iz razloga što su Brajko i Jelena sve to lepo potanko objasnili, to su naši zajednički stavovi, naš zajednički program i mi se apsolutno slažemo sa svim time što su oni rekli. Mi iz Narodnog pokreta Dinara Drinara Dunav smatramo da je stanje u privredi i poljoprivredi u gradu loše pa loše. Što se privrede tiče, fabrike ne rade i ono malo što radi, plate su, ajde da kažemo, male, uslovi rada nisu baš neki i to je nešto što mora da se menja. Što se poljoprivrede tiče, poljoprivreda polako ali sigurno postaje leglo organizovanog kriminala, uzurpacije, zaparloženog državnog zemljišta i to definitivno ne valja. Složit ćemo se svi da je situacija loša i da to mora da se menja. Stoga pozivam sve ljude, sve građane Sombora, naših sela, da izađu 24. da izvuku sve koga mogu, da pomognu, da promenimo ovo, jer ovo što se trenutno dešava, činjenica je, ne valja, moramo da menjamo, moramo. Hvala vam.